I pozdrav svima ljudi, Andres ovdje. Danas ću vam pokazati tutorial kako skinuti Bandicoot. Ja sam tu tek danas skinuo preko Bandicama. Znači kada stavite ovako i kliknete na jedan video ovako. I sada pritisnete uredi. Ali čekajte, prvo moramo da izvršimo, kako se već ovo zove, Bandicoot, pa ćemo vam pokazati kako se to radi. I idemo. Znači, kao što sam već rekao, to mi ne treba mi sad Bandicoot. Don't send. Kao što ste već rekli, uredi, idete dole na uredi, ili kako bi se reklo na engleskom edit. Ok, ajdemo. Znate ljudi, Bandicoot se lako skida, a teško, sad, kako ovo da skinete? Tako da, otiđite u uredi i pokazat ćemo vam da možete da skinete Bandicoot. I znači to morate da jednostavno editujete video i tako te stvari. I imate veliki pozdrav.